Ili na miongweli na imwe tiuthocha tutambani imwe thini wa Vilingi wa Mauvoo ngauvikie na kumanithia maundu alama kitika muthenani wa umuthi. Masito makwa nita wa Veronica Siombua na utwatie thini wa mitandao ya mikumukaniliye Facebook ta Mutongoi TV, YouTube Mutongoi TV official na Instagram Mutongoi_TV oingi na utume utumani imukuvi kwa namba itu ya studio ilane ile itatokenda imwe itano na uthocha musiaisia tukavikie kutambani imwe ngitha mwiso wa Vilingi wa Mauvoo enendi kuma kauntini ya Masaku na alama kulia atongoi ala mathongete siasani siatene kauntini ino ya Masaku mavosie mau na kwamba kuthukuma mwenendi metelete ivinda yila ya ilite yaulika ndeveni oingi enendi ni makulia atongoi silikalini ya kati kulikilila kuvikia na kumina mathina ala mekumbilite mwenendi ivindani ya wa corona maidingilila kana kila chavata ni kumuthukuma mwenendi na kumwaililia mwikalile na ukwati. Daniel Mwongela ni mwandiki witu. Itina watete ingi alame umerelia mata ivila kivothukanio kwambisya uthayatu na kulika siasani siatene UNND muno atandithia ni makulia atongoi ala methongete siasani siatene kauntini ino ya Masaku mavosi mau na uthukuma mwenendi metele ivinda yala ilite ya ulika ndeveni. Ndeza usemba kuuna ku muimantha andu ma siasa tie pinda ya kumbani andu maumbano maingi ila corona yambie kwamba teulu twambe uthukuma mwenendi na vinda ya siasa yabika ivinda ya siasa yabika ni muka kuna siasa na mukoka kula tu inatika mwitikila lakini vinda ni twambe kuthukuma mwenendi nikana mwenendi egwe nake atetheka vinda ila ilu ya siasa mathukume mwenendi na mayete la mbunge ya vunzwa moke ba matutabie kila menda kula tu na kila meutweka aki maisha nundu ana siasa maidu atongo ya maidu makwatizenga wa siasa niyo tu na thina kwina corona itwa kio thuko mundu baile okithemba atumia atu no bama weta mazia loni ni makazite muno irikwazite muno ko ni mailo tu wela kuoma uyukaiti na watete ingi kwithiwa maende na ukungia enenthi mbumanoni cia kimbithi na kuna siasa. Tuangalie maendeleo sababu Kenya, uchumi wa Kenya umezorota. Kwa hivyo tunataka mujaribu muinue uchumi wa Kenya kwa sababu Kenya iko chini ya umasikini. Kenya ina umasikini mwingi zaidi. Wengi enenthi ni makulia atongoi ma silikali ya kati kulikana mathina ala mekumbilite mwenendi ivinda yiku wa corona maithingirila kana kila chavata ni kuthukuma mwenendi na kwailia mwikalile na ukwati. Nungukulia wanaziaza mambo dothukuma nunu ne vinda ido dothukuma die vinda ziaza no yogete makuno ziaza zio tumadunge kana otoma berange eniu wendanetie na uneni wa muyumbe wa Mavoko Patrick Makau ulaona kulia atongoi kwamba uthukumithia mbesa ila ina vitu kithithwa mbanjetini mbe wa kwamba ulika siasani mayase chavata ni kuthukuma mwenendi ula wasakuanie. Morning. Those people ambao wamechaguliwa na kazi yao ni kusema patieni huyu aiwane waka trip kama dhia anawe kibila. We want to tell them hata sisi tunataka hiyo kiti na bado tunafanya kazi. Time is coming ambao tutakuja tuseme nao muzemba wewe kaona arawe chao niguo kila undu ne vindawo lakini kejene ke mwathi. Daniel Mwongela, Mutongoi TV, kauntini ya Masaku. Atandithia musini wa Kitui ni mamwenda gavana Charity Ngilu kuthuima athukumi ma askali makanzo musini wa Kitui. Atandithia meweta tameula smithu ya kutuma ilovia kana koti simoni sia moko sia athukumi makanzo vatena lisiti. Onesmus Chalo ena Mauvoo. Atandithia menena kisese kine matula mututhu kumi askali makanzo wa msini wa Kitui na imeweta tamena nzika na risiti la methito maineo maiva koti maikole gavana wa kaunti ya Kitui Mwandu Charity Kaluka Ngilu kulikilela katina kuikile kana mena vinyo wa mono ila mekuiva koti na wane to thinwa mono na askali makanzo mazizia withia mekwoza mono kila kitani ndo wanazingi moka mazimu meko yodu mezimu na maina lisiti onga bana tuzizia withia andu azio mazizia lisiti la modo tu la withia ziago nye ningwona kaunti ya Kitui tutwaite na inondo tukwenda bandu pa twagwe shidi wethele tuithio nze ni tuyobia neswa nondo yona watu sisi oitwa swani kwa kaunti ya Kitui tusise muno kwa
kwa kutwakia shade transport nenzo kunondu mauta momeyolo ti kwenda kwito withile mauta meyolo lakini serikali isi mauta withia ni mwatwa langilo o ubei kidogo withia ni twakwa toke no twina family atwina ndo tukwithia Onewi abatu matomata musini wa Kitui ni maweteta masale ya wamono ni osanya mako kiwanza ni choku cha Kitui na alame na kianda cha kuvingwa ya ngali ikumaluka kiwanza ni kiu na yumeenda thina uno uthini kiwa mituki kingine askali makanzo ba Kitui pa nini bus park mene binda yomo muno nundu ikilia gwite customer no gwite muno kwithia mekwenda kuthesia kanda kou ngaba na usisi andwazu withira ni mekati ni matukala tondu ni tutumakalatite kila kingi nguli obaki wanzane tabiesu ndia izo thela ya ikanda baya twalika bu stage za kwithia kukelelwe kanda ni thina ndukelelwe no manzi kamwana kaku ukesa kunendo kuli andu makanzu baki wanza uze kwithia ni moma na mundu wa boda boda ni mundu mwana mundu wa ngali nundu ona ithio nzene twiba kokoti kila kingi nguli andu mangali tunenga ni ndaya nundu boda boda kila mundu ende kwithwa katika biashara atandithia mimanda gavana wa Kitui Charity Ngilu kuvingwa sio ila sikaluno kana siambia na kutumika maiweta tamanya maite kwa binda ya saa ondoma na kuthise soko swa kalundu ula wivuli twene kiko kingi ngiripota Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Netawonesmas Chalo Ungei wa indo kisioni cha koma matungulu nuendeye kuingiva na enendi ni maendeye kumania ungei ndongo ya muika va matungulu Philip Munyao ayumania siko ini wakulia muvea wa usesei uvikie na kuthengesia kisese cha volisi kisioniki na kusesea mwenendi Boniface Mutisia nutumbanisie ingewa nene otoine wacha Katulu Philip Munyao nola ni ndongo ya muika va matungulu ne umania siko sio ngei wa ngombe ula wende na otoiwa isioni imwe sia matungulu ovala enendi isioni sia koma methito mayase ngombe sio methenya mingi koma penu wambiye the other day ungei wa indo inewe wachi mwaba nobyo indo ngombe kenda nere mojo ngombe tahili baito na newe kinduki ando meike inga yu ima improvise ya new tactic device ya kulesa sia ngombe ngahaline kilango ndo kula provincial administration kwa ndaya under the Ministry of Interior tuenda ba yako mabebe na police post ngombe inaodhiwe ainaodhiwe kisio cha mwatate kwa kibetiketa wale anzele na tuyese ba inaendie na kwao yukebetikena na thina mwingi anike na waye nondo akothi wa ni ngombe itina wako kwethia na kusovia ibinda yasa aikule muvea wa usesa hiyo vamwe na serikali kuikithia kana mali ya mwene ndini ya suvika nongo yeni endekethia kwa kisase cha volisi kisioniki nongi kuolanga siko sio ngei ila siendea na utwa iwevo yenda ubanda na tuye mokeba kana tivo tuyenda twenda ungei ubele piba matungulu kuba yako matungulu kwa police post haraka iwezekanavyo ndio watu mali kapate kutunzwa tisa sawa ito kwa police patrol kuma ba huko mangina Joska ngina ba ya masokani are we together kitumi ni kwa kana kuyenda kupanda na tuyemo keda pithwa sena siende na ulika maskulu yetina wa metiani minene na mwasaini makula kuikithia kana sena ile ineki metiani ni selika maskulu ni yani kana kukilanja kisomo ila sena ulika form 1 baito uhuru no sapola kaza baikana onakamwe kaile kusiwa kulika form 1 tuyemo baito tuenda ile sena sikeke sipisombe ili kesukulu kanti mamba ito nikana tundo na matungulu la sena nsomu nikana tu kitanocha na maisha mambi kumoto ine wacha Katulu va matungulu nyeneta wa Boni Mutisia Mumbunge wa Kitui cha Uthuiloni wasua Edith Nyenze niwekea uvano wa utanu ngoni ya mumanyiwa umwe kwa isitwa Tiffany Kate na ola unai anakosa wikwatio wa kulika skulu ni wa sekondari ona kwithiwa anekitenesa nundu wa musi wake kukosa ukwati oingi mwenendi wango ya ula ukwa isitwa Grace niwe yumilia kutethesia Tiffany ngina vikiye ndoto yake na yo Kalonzo Foundation ni athana kutethesia ovamwe na ainai make ma Tiffany kwa liu na indi musiaisia ngewaisu ni tumikwata kwa withianu ondatika mbuthu siwikite na kuka musiaisia akaitukwate livoti ye mwanya ya Benjamin Mwaka
Na indi umwe wa muvango munene wa serikali ya Kenya ni kuikiithia kana mwenendi tumia sindu mbailu cia kwikala cia kiwango cha yulu na muno itena uthu mwini wake. Serikali iyo sete itambia yiva kuvikia ndoto hii. Kenya Bureau of Standards kana KEBS ni muvea wa serikali ula uya wawo ni kukunikila kwa withianu wa sindu cionthe va Kenya mbewa kutumika kusia muisyo kwa Akenya. Yo KEBS itumia utuika wiva na mutalatala wiva kuikithia wikiku wa sindu ila Kenya meutumia. Na nenzia siva KEBS itumia kuikithia sindu cionthe ila situmika ni mwenendi ni mbailu. Nikenda kumanya mausungio mama ukulio onthe livota witu Benjamin Mwaka nutumbanisye livoti ye mwanya na ila uminengete isitwa ya sio ni mbailu na kini kilungu cha keli change waino. Nayu ona kutuika ithimo cia sindu ii na ila mbingi cia masokoni siithela na iseso yambe ya kuikunekela. We tamwene nthindwa ile utilwe tina ona vanini wina ifuso ya kumana kana nesa kindu kila uutumia ni kiseo kana ni kithuku na undu uwo utonekana ta. Wale osiasia mindu esu yina na mweno yita wa ESMA. We the ndebo no elo mana kilu jukana kya ISO Kenya Bureau of Standards. Kiuni kilu jambe ta we mwene ndo wale da wikidara wale da usieti. Na pia wange mese ukuna ukarabati makasobya kendo kake etwa ESMA. Makasisi. Kwa ubuyo ku mutane kwa ndo ala mekuelewa. Pe undu utona kutumia. Pe namba ila KEBS itha inenganite utona kutuma code yeno yandikitwe ba kutuma namba nisu ni kutungia messenger ukonde kana jukana nikiseo kana tikiseo utuma ila message ni eleti umetuma kwa 20023 etha kindu june kiseo na nikiseo bitu nesa kwa utaratibu la wailite ni alita ukwete message yona nitie so do usao bitu ni company yetawa Nairobi Bottlers ni wanengiwe ESMA ya kuona ni kana ni museo na ESMA kesu ina ika expire matuko meanona kuwe thia ya kweni ya expire wala wana kindu chu utumia kana company izu ndisiye twe na ndio sobe kila kikitara kila child KEBS e officers yala metha me in the field majeka sindu isu na team department yeta wa market surveillance ala we awo ni wa kutembea masupermarket masokoni chaune matukane mosaniti sindu hii randomly marira ku tukita udima nikendo to confirm etha company yene yanengiwe mwana wa kusobya kindu kene KEBS ni twetha yambie usobya kindu kene na ingi kuma andu ma KEBS mama ofisini kwa mama company ni kwa makawalanga atha ni chemicals marira kwikia binge makawalanga nundu menda usave on cost of production. Wea wa kwikithikana sindu cionthe ila ciumite makambunini na cia masokoni ciutewa no kana kutumwa ni ene nthini nzio wio iliso kauta uswe mikola mingi kwisila makambuni ala maseova cia sindu kwanza ya cia kimbithi na kulea kwatia ithimo ila cia ilite. Challenge jambe kitho kiute asicha manufacturers mikola mebithi toku ukethia ni masukume ronda batu wanekana na sindu iso bono cia ilite lakini wethi ameona chao meona maundu mome ukuna nikenda withie ni maso yesindu ite mwana nyola wailire na muno wate withia andasu kila bitu meko metha malokete at ila tita profit margins menda profit yosi the si chao ku aire kwikia chemical ya nona product nina ajike less nundu nda withie margins yake ni siekara isifa siyo lakini generally you ndimenenga percentage nitona kwa saidi we are above 80% in terms of to make sure kana sokoni TCIT ondo batoneka lakini ka 20% kailika ndo wa kwenda kwitu kalika ndo wa mikola isiyo ku sokoni marketing ite kwenda kuatia miao ndo yikitara ndo yili muvea wa kuthimi wango cia lato wa sindu masokoni niwe oveteka vyukuli ukwatianite na mivengi ta polisi na ngwatani ya sobi masindu KMA kwikithia mwenendi ni wavikiwa ni sindu ila ithianitwe na kwitikilwa ni KEBS kutumika kutewa kana kunai kwa masokoni. Ethani wisive body ya serikali yeta wa anti-counterfeit agency. Isune mwe ithukuma na KEBS makwatiania muno na police. Nikienda withi andu ame kusobe sindu counterfeit. Nima manyikana
ni makwatwa na hindi muya ola wailite uyatiwa nikenda withi andu ani mamanyikana meikuuniki na etha ni machajwa maichajo lakini ithie ta KEBS tilikila bauba andu maito mathi masithia sokoni mayosa mayete tuithima tiisisia tima na ugoki kana kindu kini kila original kana ni counterfeit. KEBS iweta ina ngava kauta economy cionthe cia Kenya na ila imitethecia kuthukuma wia wake undu vailite nokana gwikithia we tawi mwene nthi ndunavikiwa ni mali kana sindu itembekethio cio wake mwako ila nawe mundu i complain kuma tu kutambia January gukobika yu no imwe ila no ni mundu wa complain yake mchaka na okaba na ta mwendo ati andu maku tambo ikwa kataisia mu sobili wake wa isindu na taku andu make toka na moko labu tathima kindu ju ngina results yuma yethe akwa results yake nizo zina chao sina thina tamu ande vizindo no yekara undo machine lazima tutumia ithu kuthima ba ni lazima in the international world utona kutembea lab mbingi va Kenya ugethe itebo machine tutumia ba lazima in the international market ukethia kindu ki undo bezi tuthima ienda muingo kwa asungu na uithi kindu juke ithigu ni lazima undo wezi mayu kwa matona yuthima na machine sio zikuzie yulu ni chele tha kirona kwa ni machine lazima chao lakini ila tunaona kwaje ni management ya Kenya vile ni wa machines ila si jiolopio ukethia au atembea ba Kenya ndio bantu bangu sithira kuuni chote tha tishua kila tekweka ni kindu kila kikuma ichele kile kindu kila cherete unataka tuwe kati kuna pata potea na ni thiete siye na Kenya wethi abune balika mathina maingi VAKEBS kibalua kinene ni gwikithia we tawi mwene nthi sindu cionthe ila utumia musiini kana kuma sokoni ni sindu ndiane nesa vyo kwikithia kana watumia ti kindu kio kuthwa thayuni waku na nengi kibalua kinene we tawi mwene nthi no wale kwikithia kana tunatumia sindu hii se uvitu kuma makambunini sivikie na kuthwa mwini waku no wale kuisisia na kwikithia kana ni sindu nzio pio kwa mwi waku na nengi ona movisa alama thukuma nthi no lab ino cia kuthima sindu isu ni maikithi chikana we musoveku kana nengi tigo niguo haya kuma va maofisini manene vyo ma KEBS musini wa Ilovi Delivoti ya Vilingi wa Mauvoo nyenito Benjamin Mwaka. Musaisia livotisu niyo kutunenga ivuso ya ukwata uthumu indi ndukathivasa ithisiokethete mituki na Mauvoo mbeangi. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbeange tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Yini via ya Nzambani ilaye kilomita nyanya kuma tauni wa Kitui. Nziani ya kuma Kitui kuthi mutitu sokoni wa Nzambani. Ivia ye ingethanisie na sukulu wa imwana wa Nzambani secondary. Ivia ye yina wasa wa mita ya na imwe miongo nyanya na itatu. Niyetai atali yengi kuma ngaliko sionde siandi. Niyaki wengasi ya chuma ila itede ya siya alamoka kuyona kulisa yuluwayo.
moto inombete sia timwe yaku niota nikata ningi niota ni kuibe yake keve mutsinga wa ula no sie kwa mulemba ndinesa kuiba sukuma ine no sie bagwa mitango ndipite niota ina badi kwata hiko ni takota ngakuiba kolona ya vela kwata asikize tuni ya deni na corona tuma SMS waandikite skiza na yatiwe ni namba 533 noti ili 3 na uituma kwa 111. Ni na udho chaingi musiaisia tutambani imwe mba miongo 39 na ilasi kisioni cha wote kauntini ya Makueni nisiavikia na unewa ukanio ni county commissioner wa county isu Mohamed Mahalim nikilau kuweta kana tasidi twe itekwati ya masa alama nenganitwe ni muvea wa uima wamwe wa kuisiania na unyaikwa wa uwemo isio wa corona. Caleb Chalo nutumbanisie ingewa ni operation ile nambiwe chumwa ki kuma ofisini wa county commissioner. Operation ya kwikithia kana enemba ila siva Makueni itekwatia mio ya kuthukuma kana kwikithia athoa na nyuma mbuki alama tekwatia mio ya kwisuvia nekwa ya corona ni makwatwa na mba isu kuvingwa. Oyu county ya Makueni yithitwe notalo wina wia wa wau alama nekwa ya corona. Sivitali munene wa Makueni General Hospital na uo uikaya wongeleku munene wa wau mekua ye unaiku wa kalinyoka oyu wisililwa kwitha uinaichwa kwisila mbai ila imwe ikwete kuvitu cha masaa mauthukumi na ingi kuetwa siuvingia anyuma mbuki nthini wa mbai na kuendeea kukunda nzovi ngina masaa matemetekelie. Zile baadhi ya maba and I have the right to mention them kwa sababu tuna overwhelming evidence, tuna thibitisho, tuna ushahidi ya kuwa hawa wameenda kinyume na utaratibu. Leo mpaka sikule utaratibu tena ingine tutaambiwa na Wizara ya Afya. We will be doing monitoring on daily basis. And if we come across wewe bado uko wazi baada ya saa moja umefungua, basi baadhi ya hizo katika 9 sub counties ama zile county ndogo zetu 9 Makueni zile tumesema na dhibitisho imetupatia na tumeshuhudia kama County Security Intelligence Committee. Moja ni Belarosa ambayo iko Itangeni, kuna Loko imisi ambai sieva wote ni vamwe na Loko na Belarosa wendete na Itangini Club 17 na mbaa sia Ganza ila sina mbonge ina mbaa sia Silver Lodge na KK kuma kebwezi simule kwa emali kilabu cha Superman na Bodan siketo sia iwa muno mina love ya mutito one day kwa mbai kuya muka ovamwe na Cool Breeze Country Lodge ya Mbone Saska ya Makindu na 26 Park ya Kathonzweni ni muwamba miongo 39 ila county commissioner wasiatame metho nasio mithenya ile mevetu wivo utuku weyo OCPD Timothy Maina wava wote ovamwe na ula niwe acting county commissioner Bernard maithio kava wote kuzizia mba isu na vala ene mba mana achemetwe ne kwitha manetheiye imwe cia mba cienthei na vala SEC unanengie anyuma mbuki ukanyo wa kwikala matanisye ela meonywa na kwinuka tene kwiana na meo ya kwisi ya nekua ye ya corona. Tumepata tu kama baa mbili kati ya ile karibu 300 na ambaye tuko naye katika hii sub county na tumeweza kuwashukulia hatua, lakini wananchi wametii. Saisi wengi huwezi pata kwa mabaa, wameenda ikifika saa 1 kamili wameenda manyumbani, na langu ni kuwahimiza tu. Unajua huku kwa mabaa ndio hii ugonjwa inasambazwa sana. Watu wanaenda huko, mnaenda mnalewa, mnajisahau, mnaanza kusalimiana hapo, mnaanza kukaribiana. We have intensified the patrols in our area of jurisdiction because we want every person to observe the containment measures. Mutongo TV Vilingi wa Mauvoo kuma va wote kaunti ya Makueni ndi ripoti ya neta wa Caleb Chalo wa Mutonga.
Musiaisya nina udhocha ingi na indi ndi unengelelia Mauvoo alani na kwetu kwithatima kwata ondatika muthu ni Mauvoo kuma kauntini ya Kitui ya ngo ya Ulau. Mumbunge wa Kitui ya Uthuiloni wa Sua Edith Nyenze niwekia uvano wa utanu nthini wa uthyu wa mumanyiwa umwe kwa isitwa Tiffany Kate na ula unai anakosa wikwatio wa kulika skulu ni wa secondary ona kwithiwa anekite nesa nondu wa musei wake kukosa ukwati oingi mwene ndi wango ya Ulau kwa isitwa Grace ni wayumilia kutethesia Tiffany nginavikie ndoto yake nayo Kalonzo Musyoka Foundation ni athana kutethesia ovamwe na ainae ma Tiffany kwa liu. Today we visited Kakeane and we visited Tiffany Kate's family. Tiffany Kate scored 371 marks and we partnered with Edith Nyenze, Hon Edith Nyenze and Kalonzo Musyoka Foundation. I'm an upcoming entrepreneur at 25th Hive and together with my friends we were able to do shopping for Tiffany as she goes to Form 1 today. Also for Edith Nyenze, she was able to pay fees together with the head teacher. We also want to thank Kalonzo Musyoka Foundation for providing foodstuff for the family of Tiffany Kate and for the children that you have seen over here. So thank you. We'll keep on helping Tiffany Kate in her journey and also as she goes to university. My heart is full of joy and excitement because earlier I didn't have any hope because I didn't know if I will go to school. The school fees and the shopping they were the ones which were lacking in my life. My mother is here. We were just here. She's a single mother. We stays with our church, but now I'm very happy and I hope that God will bless you. I thank you, Grace. Thank you for the shopping which you have bought for me. God bless you. And Mrs. Edith Nyenze, God will, naomba Mungu aweze kukubariki. Pia nashukuru kwa mheshimiwa wetu Mama Edith Nyenze, Mungu akubariki na kuonekanie kwa kila kitu ambao unafanya. Acha Mungu akae pamoja nawe na atimize haja ya moyo wako. Pia nashukuru ni kwa ajili ya Kalonzo Foundation. Asante sana kwa chakula ambao umeleta. Hakika nimeshukuru sana. Na Mungu mwenye usikia maombi akasikie maombi haya, akasikie maombi ya nyumba zenyu na akawapiganie na kuwatetea kwa kila jambo. Asanteni. Ngutungia ngila isi mubea nundu wa kuungama mwana osu. Nitungia mubea mpaka Kalonzo nundu wa gutuete liu. Nye nitunga mubea ikwa kwitha kanaku koike uisukulu na ikaendete. Ngai no kutethia na namathime muno maendelea na kwiku. Nitunga mubea muno na ni monja ala mukiamo ni asie mubea. Ni tawa masaa ni wangoni kana kani nye ni kalako. Ndini wa mathau ma kindu na vala ilavu mbingi kivithukanywa ivikie na uthauka timu wa Tottenham niumie mbao kwa mbao ile na timu wa Chelsea mathau wa mathaukiwe kiwanzani cha Stamford Bridge.